أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب آسوكهم أنتي واكوين عماما نانجري ما أغطى ودنجرانو أراغوليان لقو وكوينو كتا قرمون وبكر حيدر مدان كلوبالي محمد بن باجي وكوينو كتا سوكهم أنتينا وكوينو كتا ترنغاندا نانيوغماندا يا غرمانا وتني يا ربي أنا قيرين أسوكهم أنتينا يا ربي أرنو سوكهم أنتين كاندا أرنو سوكهم أنتين قانو أرنو سوكهم أنتين سطوري يا ربي أرنو سوكهم أنتين حجابو يا ربي أرنو سوكهم أنتين لغرين جنات الفردوسية أنك ياتي فارم برمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. o maremu o wala laqike orni dangitay na sawu awataron kama ora ko yinanti Allah hare nemando kisenga kama abita manterne nambu makka nandiga baitul maqdis qawara bega dangi kendi ora kun suka manten sawu awataron kama kenangi halle nambu baitul maqdis nandiga kamundi wana kenya kama o kamana asau ataron kama Allah hareura ko yinanti asetu mi'rajun kama ken sayeta yinandiga kambata hanani kawara be gaddangi kendi ora ken sau ataron kama nambuno nandiga kambati hilandin nambuno nandiga skandindi ke wati ogo kambati nataniya kibaren kama na kuni adangan ora ko yinanti aga sege kambati nagatanini kebe gani Idris ara kenyi kambati nagatanini Qur'an anda ken sabati na Qur'an anti wa rafa'nahu makanan aliyya tira Idrisu ira wurgi dingirai ken wurgin tegani kembirenga o sehenno wondi ora ko yinanti kebe gani Azrail sayyidina Azrail malik al-mauti alayhi salam ora ko yinanti Allah harinda ken kahana wari kampatin na tanindi Allah harin tintai na kunyi himbe gaddangi ken ora kun su ko manten sau atarun kama mawati kebe Allah haringa wurni amunda ma nanti iwo munda na tirndi ndaga ntaya na basiya sayyidina Azrail ara koyi Allah haringa nanti ani tirndi iwa jabina ora ko yinanti sayyidina Azrail ata untenyi kampati na atanini kebe gani ata imbanginga wala haddar darengino kebe gani anno gimbanginga ora ko yinanti yitilla sir khore wonyi sikino kennange hale jamanya ntona anture malkan jama kembirenga Allah hare kunyino sudange hale Allah renti wo munda na tirndi gonwa Allah hare i sayyidina Azrailu ala Allah hare an jabi nan ta ne tirni wo jabun kinai Allah hare kite na kuna ran nanti a kemo kambati na tanindi kembere ga kemo nyonkinu liga na kamo na toyere Allah hare da ke tirne ya jonko yaya tela kengi du toko kambati na tandi ke kamo na nyonkinu liga nguyen kama ati Allah hare da ngani ne mano kisen akama ati ke Azrailu ati qinda nu yawi ma nguyen qoten kama ko yarne nguyen qoten kama kembira ko qinda nu ko harmar mun konturle ne nay himbe wun kuten gabe gahe
ikena kentunu khamo yitilla sir khore bega o atate ari kitembere ken yitilla siri nandanya aw keitewa ati sir sugo ngwen koten kama adama remenya gani besu ko homanten to sante nyaw daribane gilike yite dare hogo yite ke anga yini sirbane su to sante o dare woy kembre na serebenda sare ngwen koten kama yite ke o dar kurumba funtini ayina ken to sante o ken kama kembre na ike watu no kamo nanti haramare me benda ni fati ike watu no kamo nanti atindo fati ati birambe yite ke daru dare benda kumase dumbunu kembre nga dare ke aw dumbunu honne mala garanu foso gili kinga na ya wati be ike watu no nanti sasa koni ke kamane ke wunti ndo nyemeya kembira yite ke dare ngoto foson nga keta ma dare ke gari yere kembira nga dare ke nda yere ike watunu nante a ke wuntime kembira dare ke ora yere kanuku anga ini sere suga wono haramare mundi taga honundi anga ini sere suga wono laquhili yana andanganin laquhili kenya wanda kamundi sere suga wono laquhili wo antogonda kamundi laqibane angar jagengo yankana do kembate ango himenu yiganara ango warjage ho kitana kengo yankana ro kellaqe kembrenga laqibane ange yankana go gollu benyana kengo segene do kellaqe nandiya kamuna angol serena angol bure kembrenga te sere suga wono laquhili yananda kembrenga laqibane angar jagengo yankana ro kembate laqibane ka ankana gollengo setero kenga kembrenga ti serbe gana tinto fate anyi ti dara kenda qenu kembre nga qusa ndiga qenu kella qay angar jaga hay bakaro laqibe aqusa ga da qenu kella qay kengana ya bane ike watunu nanti serbe yiti dare ngani watunu na hay iwa ina kamanen to sahande nga kama kengana ya bane ike wo atunu qamo yiti dare ke wara qenu warjaga laqin angar jaga ngo yankana laqibe gili kenga ya bane kenna ngar jagan siginde kembira malikanu beno gono kuye kipentenga o angar jagan alla gara malikanu beno seletin ku angar jagan khibare kembira nga ku malikanu hana worni katanga wadini haramareme te aywa o kwani angar jagan khibare nga kembira o kura kimbaka ndo kenkenna no sahili no hankite ora suko mande nyara o mahari yili hunci bane kita antola nantanga ankawana himbe yiga kinga na ya wati be malika be kipentenga o anjin khibarenga kembirenga kem malika kahana worni awatini haramareme ike ya ekipentenyi anjin khibarenga kembira ikira kimbaka no kangana suro meri hari jibe misalen toli haqibane ima kenkita antola kembira malika be ekipentenga o antere angane terne himbe ga antangu tunna wara malkai wa kipendo ken kana wani katanga oti ya haramareme kembre ike mahare tanu ngabane haqe ima kengita ngwa koten kama antanga kawana sagun nokube kenna ni hale malika be ekipendenga o anne wenga ampai negwe benyana ken kana malkai wa tola kembira ke malika kana worna oti haramareme kembre hare hanke bego baka miselem botem pake ike ma kenkita antola kengana ya wati be ansa malikal moti ti kembre na go kitena iqinna nungarara tanate malka yo kenya wallara kata haramare meke himbe tijalin be gatime kembre na o hagira kebego qur'ana yimo ke sabati nante haramare me angar jagen wo yankana baga kamundi qur'ana de qamo ati wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ti awar jage aw baka kamunyari arga wanyina na himbe ken kano kamunyari kinga arjana aru jahannamai kenna nge halle tanate malka aw iblisat sayyidina azrail ati allah harenna ngani nemano kisenga kamati kemira iko tanate malka yo kenya qini kata akamaninga kemira kunwa digana anyun kirigen jopa ken ka hana qur'ana na ken ka sabatini qur'ana de qamo
ati hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun tima bira kebe kalengari adu bane kembere ngati ogu qindanu kungo ufatini tawaffatuhu rusuluna o qindanu kembere malikal modi haygati watanate serebe walara ahayro kunye kembere ngatunda haratini inta hokka pay unta hobbakay wati bega kira wona yana kenga ata zuz unta hokka pay unta hobbakay kembere tikenta nati malka kungorni kunga nar wati be kembere kungo nyon kiriga en jopana iwa jopana tansaga nyunye yana nyon kiriga en jopa tansaga nywa iwa nyon kiriga na honne na lawara kurunwa kun honun dariga na wara tansaga nywa na lawara kurunwa keta iwa wala kallana ngo itume mbuni kenda ngale wonyon kin futun hilakaro honne nambu kurunwa na lawara simponga kembere nga nake simponga watiwe iwa wala kallana ngi tumembuni honne kembere wa futu hilaka nangiri simponga na lawara magijime makata koromporanga keta sayyidina Azrail ayaw kamana ke kona Allah arena nemanu kisen akama atibira me nyonki ngana ke koromporanga sa kembere nga kenni ike meri watinga ike widu toyi tawra ke ni kiten futu kata kamaninga kembere nga na nyonki mbuni aga nai nyonki ke aga nai wulalin den dunke ni kembere wo nyonki ke neme mbuni ni kembere nga kiya ine hinne malkanu wasiki aw nyonki ke kinu kunga kunda wara kembere aga nai nyonki ke bu garama jigawon kilenya kamaka kembere nga wo nyonki ke bu ni to kote kembere nga nyanga ngate malkanu iwa kinu kunga kunda wara kembere nga ati ikena nyonki mbuni ni kemo yare kenga koni watibe Allah harenti Azrail raharsa ati ike wa munda na wari kome Allah gara taga mowe agane nyonki mbuni na golla halaberi wo munda na wari kella halari kenga nya watibe Azrail ti Allah harenda ngani keni malikal moti ati Allah ntinga likemore angane ngar kemori anta to wonadi ngego nyongino ligana ninto saura beri Allah ntinga liken saura re Allah aran kara ko na koto ne ti foge kena wari kemmo yari kenga ko wati be gangune kanen kusaga bu kamundi kente kamo ata Azrailu dangan ti kembere ngati mayen kana awo kama hime munu ma asori kenga ma asori le mawo baki murho ma kenga ya wati be Azrail kite na losa kenno kuswa kusaga yille awo nyongino ligana na to saura beri kenno kusui aridu wara ken saurari agaridu wara ken saurari wati be Allah hare ne manu kisenga kama Allah hare mpaini katai giliken ya bane Allah hare sonno men sarle sonno men sarla kanu Azrail aga nyonkin mbuni ni lahara be saura beri Allah hare mbagira wari ken saurari ken no kusui Allah hare insonno men sarle kembre nga kalle antannu o duwa yana wati ya rabbi arna kalle ne undi oro silami suka humantenda oro Azrail go me wal kotabe ya rabbi yala ga no nyonkin mbuni mu'mina no nyonkin mbu mo me ken nga hale Azrail na nyonkin mbuni ana nyonki mbuni wati be kinga yini tanu iwo begane meri gili malikanu benu gora himenu ekipentenga o anyiga nimpinda anjimpinga ara annegoe anyun kransage malikanu benu ekipentenga o kunga kemira gili kunga na ansehele maona kesehe konanda keta kinga yini watundo amarentinto kungo tauna tate hono te khara khenene surara hono te khara sombi surara hono te ha bito manmi amaige keta gongo no ururenga kinga ina ange himegara himme mu antaronga aranya go himbe Allah takalla amini pasi keni la khibare keni gunge ngarantinya ange ndo dunana kembira kinga ini ko gono sombi no kene binda warenga yana kella la kendi aso balana kanne na ranta dangini na sawawunya malika begati
e kipende wangar jagan khabaran atigembra tima hari ilu hujibane pakken kita antola kiya ko nan du ho ranta dangini nan ya no ne hilakari bokiya sabuni wo watuntu wodno yanen kulukulu nai an ayi ni yigande ke aranta dangina ga na fata ga na rakhen wi na an ayi ni yigande ke subbalante mo akane na horanta dangini na sababunya yiti darabe wo siki malkal moti wuro gara ko nanti besu ko manten to sante ngai ken yiti dare ga na kenu bane awra kenu warjaga ke bakaru laqabe awra kenu kel laqai kembira warjaga ho nta baga kamundi an to wala hilaqari kembira kenno ko qur'ana na kiya sabatin qur'ana ta qamo ati wa zanna annahu al-firaq wal tafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma izinil masaq keta malgan kunda watunte ke sehele mawo ke mori himeno ekibendenga warjagenda jimbinda akbari gabenga kembirenga ken kawani ni keta himeno go ayme marantindugo harsa iwajare nimbin kbarenga aro hoyno qur'ana taqamo ati wazanna annahu al-firaq ti watunte nyimera gigi nanti ke hay hatalle mawo nyesa ke goni ke hay igero duna koni hatante tikengana bane wal tafati saqu bisaqi kingana bane karankaran kusaga bere karankaranga ata nun piligana sawme kama makite tanagani utubaka mekama kembale akenyi meranta utunu baka mekama hilaqri kembira ati kebe hay kyani sagen ko tangare kembira akhbar be gadangi Allah harenna aro malikal moti na kennike Allah harenga tlana munda ma nanti iwo munda na wari agon yonkin mbuni la hala bere kembira gari du koy Allah harenga kella halari kennanga halle o maremu hadisa giligile wono orni kem padisa diamen saw ataron kama ke hadisa yana Allah harendo ke sehe semenin ke hadisa Abu Dawud ar hadisa ke hilla haro kitab tananu ke be yani musnad Ahmad kun ken qara hilla hadisa ke gilen mosri kembira ken qaw sehene ke la halakama oni ken hadisa saw ataron kama ken nan kitana ndangi to wala lakin kutenga ken hadisa na kangai kona hadisa ke hilla nana yotnala البراء بن عزب رضي الله عنه أكينا حديثة كهلا أتي كوتاي هوان فاتي كينا فاتي كندو الجنازة لي بقية قبر كانا إرو الجنازة كيغاري يو كما قبر لمن معنصروني أنغو همنا باني الله هارين قصغاري الله هارين غاري أنغو همنا الله هارين لتاو ikun kana taw nan kahu Allah harenga neman do kisenga kama kega nya wati be tikembira ati suka humanten kuru sira sunta kama nan sehe suka humanten kuru kebe gara hadisa ke hilla ati iga kuru la hala bere ati ka anna ala ruusina at-tayra taw qomi nyelu nya gawo ikunyon kulani anya ko nyeli nya tauntengo iyon kulandi ken wure na kangai atu nyeli nya ko ni gana anyon kulandi ken ako ni nanti an kurunte ne paze haranga tego nyeli nya na kemu gili nandiga kembere na ken koro ndai na ko ni nanti yi kama nan kuru sew sunda kama nan sehe Allah haren tawo kun kana tawo nan ka Allah haren kembere na besu ko manten kuru besu ga kuru watibe Allah haren kitananti أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر الله هرنا كيكوني تسكو كيمورنا كانغاي تيو تانغي مورنو الله ما بقى قبر نيانكانغاتينا يو تانغي مورنو الله ما بقى قبر نيانكانغاتينا الله هرنا كيكوني تسكو كينا واتي الله هرنا كيتنا سهنجوفا الله هرنا تقامو أتي مؤمنا برامبي أدونا رنتاغي كينا نيمي birambe kallenga na hadaraya birambe kallenga na hadari mu'minunga kembirenga ti malikanu won worni ti kum malikanu iya rengo komi kiye mo iya la kennoron teni komi kiye mo malikanu ku ya la kennoron teni a komi kiye mo ti kembirenga ti kum malikanu ganari
kinga yini ora ko nanti malikal moti ago tanate serebe hana wallani ko na nyonkin buni honne ma kin qoromporanga kembre aga na ke qoromporanga wati be malikal moti mi okiteni takhirari na nyoki ke mulimbuni ala arenti tike mu'minan kallenga ne fata na kenne mu'mina ye tike mirati malikanu korni na litawu aya gampayen kempa agani ya gembamba ago kemben hakabe malikanu kora tawu kempa khinga ala artaqamu ati fajalasu minhu madda albasar to taunu fata na ke aya gampayen aya anjiran kempa mana gani ya ngarra ya ngo kemben no ko interni tinda ime fata na ke ya wiya la toendi kembrenga malikal moti iwo kem to kono malikal moti ni golenya hina ati birambe malikal moti gani golenya tikinga yini malikanu beno hay sikil la toendi kinga yini iran kase wori nambu arjana noni selebeti selebeti wori nambu arjana noni kembrenga kelli mena kangai iworni sigi birambe malikal moti ni ana nyonki mbunantla iwo nyonki ke bismillah na iran kasekeri kembrenga iran kaseke tanga nyini parfum kasa nunya wai gile arjana parfenua wusulan kasa ngo iran kasekeri gile arjana wusulanua ati iran kaseke giligana bugumeri kembrenga ta kasa nyen kote ndungonu suwa kasankitana maganta haramare me aro jina kunyanta kasankitana igana bumer bana yak kasan kusan nyen kote sudu baga kasalingini kuma malikanu wasiki lato indi wo kamana mu'mina kenyon kindu ken misali na kangai dunari yaring na diga dotolonga aga na sare anga ni yaran kasu iwolle mengemeti iran kasenye kembrenga iwolle mengemeti iran kasenga ya gemeti ken iran kasebe kembrenga malikanu kahana ya worniti selbeti nga nambu arjana noni kembrenga kana woni nyon kingemu aga na bu dunari iwora tai arjanari ka kin ayini malikal motiri kurlemu e kuma nyongi baken kama kin ayini ku malikal qahana wala to indi keta yo kama na malikal moti tangi birambe malikal moti agol nyanu kunda nyonki mbuni nangen khoromporanga tikembira Allah renti tikembira ti malikal moti mi wotin tono ati awtini fata na kedangani awtini يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله وردوان أوتي يا نيونكي سنكي نيونكي بي أسننغني تي أنكي نمبو أنا نيكتا الله يهينا أرو الله دوني أنا كاكو نيونكي دا كمبرا الله رنتي تي كينا يا وغاتي بي تي أو كتنا نيونكي كم مليني مبوني قومي جينا سوماليندي أنا مندانا يلا جران خليندي kembay muli nyile ne mowe tikembira ta kusagara jike nyonki ke mulimbuni mu'mina ke nyonki ka kusagara mulimbuni hatekeri kembira na kini malikanu benu iya la qennoro ntengani komi kiyemo kembira awkitena nyonki ke kiniya kembira won nyonki kerno muswar ke nondi komi lendu mine ngana sare hay amelekene irankasene mowe kembira nga fata nan kana nyonki yo kellono muswaru nogondi kemori malikanu kwa kini me hotna kini na haya wa kini me komi leme ngana sare dodrunga yaran kasunga wa kini me mowe inya alinte kembrenga haramare me ngana sare na lidunari anga ni nyonki su agana isarne awunte nya worni dunari agana dunara wina ko manan karwa ya rasunde sarne leme no kare nya woni dunari kembrenga kenne tagumanche anga ni asaranu kubenu wa dunar kunya alindeni wati karsa sara sarati mana sarati yoy wal masarati yare akar ngon su ko mande won yalini kan leme kemero wuye nyorni dunari kemra ken kontre na kangai ken akisuna kangai haramare men ngane fatini anga yini mu'mina ngane akenya alinte nyawra lagara aw ko manan soyi anga yini himenu ga wa halle ko manan karu agane ni dunar anga yina kenyo ko manan karu agorni himbenu ma ki asaranu kuma nan soyi kaga naira an ayina kenyo kuma nan soyi a karngo kuma nan karo
harmare men su tabiya ni kai manti serebe gollengana an kabake manti serebe gollengana an kabake kembal mu'minan su diga mo ni kai an ne ni dunari an qarunte ni dunari ka an seru an manura an pawanu an ayin kunya alinteni nantira len kurba kita kembira haka za kemo yani an ne fatina kahana an ayini an kenya alinteni an kawanan fati kembira malkanu benugo an geme selweti ke hayu ma arjanna kasalumai kembira kunya alinteni an kenya menya alinteni me an ayini an kango kamanan karo karsa fati an ya kuma sonkono alle mu sonkono wadi karsa fati kanga ina anke min ya alinteni wa malkanu benu wona ngemu ala renda ko nanti inya almo wurma mayo kamana kini me honna nyonki liga bana kana honya kiyo bana ngotna na kiniya ana honya kema bana kotna na kiniya ala renda ko nanti kiga na ya wati be nyon koten dungo nuso kasage santene nanti alla ko mesre won yonki mbu sisa maganta haramare men do jina kunyanta kasage santene kengana ya wati be iro nyonki kyo digana na mi'raju no kwa ora ko nanti nyonki suanga ne sagene unanga la mi'raju ya kama sagene ta kemero nyonki kyo digana mi'raju no kwa kembere ngai wallo mi'raju ni kenwo sagene nandiga makamu birambe yana ke kamullo rakhene wala khinkatunu gare ngoti koni awti karsani karsan fati kebe ni karsare minga kengana ya wati be to be galanda to be koninga wa nyagalindi kembere wo kenya konni nandi karsan fati karsare min to be galanda nan to onsui wo kenya konni kengana ya wati be kungo kamu laqenwini kuna kamu laqenwi bane anka nyonki ke kasan kusa kambate hana ke suro meri kena ba malkan wote ko banin fati kan ko misren fati yo kusa nde karsani go karsare me kengana ya wati be kun ka hana o an bere ne kembira delegation be ga gili na linyonki kerga kengana ya delegation tanaw gili kampate hanani kun ka hana o kapa kui ni kompaira kembira na iwodi na kampate hilande ka hanari yana da kambati hilani yana ken gara ken kongo ken gara ken na mi aka san wannan su kanar no meri ke ne kasalinga ken na ya wati be kun ka hano duwa nyanara kun ka hano delegation tana kapia wara kambati sikandi ni ken ka hano yana kemori wonna tanen ka hana dangi ni kemori na karaganin dangi na tumunin dangi na ndiga makambatu nyerundi yana ke kambate suri kun delegation yo kapi ma nanti kenan nusunsi kembira mi gada makambatu nyernu ni gana keno wati be kembira na kesu ka mantenga nyini haramar mon koni yo kamana ngu karsa fati karsa fati karsa reme karsa be hay doru afati aya kunwo wunu are mu wunu amaren tintu so kamana ngu nanta fati kinga nyini fata na keme anya alinta qoreyani wa malakanu benu warage mu kun kana nya alinteni na sawanya gili nyon kirige empati malikal moti hagra nyalini fasati ya ayatuha an-nafsu at-tayyiba ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan kemira malikal moti na kya ko nara nyon kimbu wati kenna ngale malikal beno kana ya geme kun kana nyalin ta qoreni ya wala anyon kinga lairan kaseberi ken kana bu arjanna noyeri kemira janna usulanu nyaw kenga kemira ngafata na angaina nyalin tene kana ina seru akarungon fujunun tene ma ken woni kabaran ta ken pasa ken nyalin tene kena ya wati we gana ke kambatu nyerninga kemiro wakita na ko Allah rati ay wangaro wara gollebe kene karsa nyonki wondi agemu wa orari a haike kena bani Allah wakita nanti te qadiga aton sa illiyina ndi illiyina kenna kanno kui kenni mu'minanu wulalin sir wulalin to kun to nungo sahne gape beri wati kenyara illiyina igara sirasu to sa ken gaperi kembira gramajiga unta anken kitana hilakari قرآن لكين سبدنا قرآن تقامو أتكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم أتي سرسرون كتابي تكين سهيني إليين يري إليين كني مؤمنانو سرسرو إتوغو سهيني غبي بري أورا سهينو كن عليين كمرا الله كتنو نيامر تنغا تغنسا عليين غبيني igana to on sa kendi wati be kimra Allah kite nanti on sagati nyonki ke nan ga tay nguyeni na sababunya ikira taga baka nguyeni yari waiwa sagana nguyeni
kembere ke sudangi halesa ken woni wa ina saru keta iwo huri yankan kabarunga honu dia qabrun so hono te takara communication saha andi awara arjonkanga keta ayan ka halle keta iwarno kasangeni keta na otura misreni wokaman sallai keta yana sallai ira wara qabrun kanga keta nyonki ke wasagene kanga ati birambe iganaro ne qaburni na tuhanu begara kinga na botun su tere kinga na ya wati be kemera nyonki ke wasagene kinga ati igana sagona qabur na senyan kanda kama keta himeno wara hurellondi kungo kamanan sage huren sagonte ataro kunto qanundi yo kamanan sage kembere nga to ke morisa kina nyonki ke ornadi gile koni gara to halagaren koni sagondi sere ganta qabru no ngali kenno kusu nyonki ke woni ro hurekeri kina ya wati be angu meno gari janaja ke a sagante hureke o adiga kanemugo kembere nga aw to kella halari bane a kusagara malikanu hilli rintengari katiya bane ni munkari bane ni wanakiru munkari wanakiru malikanu hilli bego ni serentir ne qaburndi awidu to kella halar bane a kusagara kulli rintengari katiya kembrenga ti bane nyaare on koy kembu wati bane nyaare on koy kenkanu wati ka kunga na erne kata serenga serebe gani mu'mininga aro himbe gani fasiqin aro kahiri iri monta bana serebe gani mu'mininga worni kenga Allah hala sireri la hala be ganta an kanuni ka serebe gani kahiringa malikanu ko hili worni an Allah halale la hala be an yimeranta sportene an gani wari Allah anta sportene kembirenga wa maremu birambe ugana nyongi ke warani nyongi ko woni ro hatekeri kinga ini hurronda non koni ila to halla kentare na doren sapai kinga ne wati be hurronda non kamana ndiga nyongi ke taro ita khanendi kinga ne bane ayawo malikan khana rintenga malikanu hilli woti ni bane na munkar woti bane na wanakir kuni tirna non piliya kum malikanu hilli worni seren jarabi iqaburndi ora ko yinanti agane mu'minai worni limoy himbe ganta sere kanuni kagane kahiri worni limori limo begawo seren kanuni qur'an anda kenya ko ati yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ati iwo mu'minanun sabatini tidgame ken sabatin dengani dunare aro lagara ahayara lagara qallebe ko kenya hay qabur no tirnde malikanu hilli be harni antirnde kembirenga malikanu ko hilli an kawana jabu nya mowe alla imana mu'minan sabatini ken jabu kin mondi kaya sabuni nanti ngo jabu kinni nanti bakarena li na durusi gilire iganin tirni ngi jabu ni kay ken tarire angara golle benya an sehenati kenya no agare ranta kutini nonga Allah nta hoko ni himbe gantandi kaya sabuni hamzi argumenti ati wa hal yundahu illa bima hawaul ina tiyala yokemo futini hoywa maganta himbe gawa nogondi yande bego yoken nogondi ken yoken kasalo no kenyi gandaire yokemo futini kenyi gandai ken misali na kamo serebe ga magoli sirenya iganantindi angella nta jabu sirekinire bo serebe gara goli sirenya iganante na Allah nta jabu birekinire Qur'an an fagira kinya sabatini yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah kembrenga arno suka mantenne nen sabatini ti jabu posirenga kembra malika no ko hilli irne kantirne jongoy iwotini hureke dangani wati wa ma rabbuka an kamani koy wa ma dinuka andi nana kangai kembere watini yuwa bega bugu aro menawa anke na mani koni kenyu wakbareni honura ko yinanti iro Allah harenyi me worni nanta na mani koni kay wakbareni kembere nga watini antwa woke anda bumina anantwa woke bumina bagane mu'mina watini yanati wa ma rabbuka tela an kamani koy mu'mina watini rabbi Allah awtini kamani Allah yayi kembere nga awtini iddina ken islama woni kembere gana yiwo ke ko ken Allah harenga awtini ke yiwo ken qi harenga Allah ra ke qi kato kuy wa
limanan ka utai nto kirabati kenna ngale wana tinni tela nan to awumbu mina agana aga qara awtini iri to awumbu qur'ana ira qur'anan qara wa igolitai kembra agana amaqra awtini ira to anun terinka keta qur'anan qara kana ira terinka itongoni tai wa igolitai agana aga maqra o ke jabu kina agana aga qara awti ira qur'anan qara wa igolitai agana aga maqra awtini ira qur'anan qara kanen terinka keta igolitai kembra ina kujabu yakini igana kekini mu'min igana kezo kini mu'minanga na jabu ngini kemori kenno qusui gangune kanne wa bakaro kamwa awti nkomenda tongo agati kamaninge Allah ara tongo agati dinan islam awi ara tongo kembra agati annabi kenya ne khiharenga ara tongo agati ire to awungu to qur'ana yari ara tongo kembra kidne kanne ge usandi tikemra te qarataga bay ara arjana noni qarataga bay adangani ni arjana noni kenno qusu qusagara hijabu mbu aro arjana na arjananka ayaqu an qawana ya urbenu kita arjana noni akure aqidmandanu aqusagari suwari kenno qusui kembrenga yo qusagara finandiri wora qenwi na likengara aqabruke wotlana na aqabruke no on pesendi adangani ni kembrenga aya rengo kempa be wali honura ko nanti tanyere sogonye honura ko nanti aya rengo kempa be wali kembrenga wa qabru ke heseni nara kella halari kembrenga finandiri ke muintemo na wara qabrunga aya rewo iya kunga arjanari ata udingra sanga sunu aya rewai kembrenga aken duwa unya na kanga ikendo uro awti Allah duna girnisa Allah duna girnisa nani arjanan kan nani koreni aken sowasu lelesu aken duwa unya na kai Allah duna girni alqiyama san sigindi nani arjanan kan ake ngol la kanya na kai sa kembrena qawru no wa hesen nara kembra qawru unya nara na gompoi kembrena o maremu kega na koni hono tini tangana qawrun so tantara bu ho kama qotemballe kembrena kempiti parzama keni lara hinui lara hisenda kentunu nanto dunarere kem misali na kangai Allah ra kem misali de penkino igili dunarere anga ine ankendo ho saka metate walma ho saka ange ngurangi nganya wa makamane wakangane angu suro ile maasuro sige aw kamana masala ho kangane awatate na kento kongo ken nondi akamane ngo kuini awtini diga jamane lati misali idiga ameriki ira nabre mun ira molon ko ira kanun sigili aw kensu komande walma awtini diga ke jamane hobre wo kamane haratu aw kamane haratu yo kamana demandana munima demandana kita hoko sagali barati arho hobre kena aw kamana nkule donc aw kensu yana kuini nangun to tawna awa masala me angun tabaka sira hagara kubenu wari anta baka kensera agati diga jamane bela anta baka kensera kembra kensu kanya kuike de nangun do maimenda gira na kara ndin kuike anwa masarga anta baka sira kembra hureno ngarnte kahana misali ni kenyi huren saunte anga yine gilinyon kinga na bugu gollo benu go nyanai aro malika ndo mena angun tabaka kensera ina anke me kon ya hureke saunte ngata mena ini akso be ko manam passe angen tabaka kensera ken sabuna Allah ra misalin gaben kino igili dinarire keni qabru iwo anyana na gompo imumina ndangani nantlana hesendi aya ren kempa aya ampairan kempa nantlana finandiri wonwi baka arjanari na likengara qabru ke kemra kengana ya watibe na to kenta gani bane a kusagara yugo harampare wari itate yugo ke harampare ni ayetu ira mum parampare ni aime atimelingeni timalingeni ora aime ni sonnali kemra mu'mina kebe ga fati mu'mina ngani aw yugo ke hayni na hay anti ya bata sutunai awa hayni ra gilagali magantali anti tuira kitane agana no usami aw yugo ke tirni tange timanture te ka tangar mo ko ni o kamani nyagalindi te ka timanture angare mo ke o khairin ko ini te ka timanture kemra yugo ke na antinge to pasa amado mingi wali ngi ko ni wantu na sawunya tingani angoli sirenga angara goli sirebe ya na warana lengi dugu kemra tingani kenga ja Allah haygara goli sireke ya saura na kenya yu harampare kemra kengo ayar qur'ana iqabrundi makata wuni nen kota kemra arna kemenya o islamin suka mantenda
kembira kenga yar qur'ana qaburuni makata woni non kota so wando lele aw hayni ni kata i aljannan kanga aw hayni ni kata i yaqunga aro qidimendanu kembira aken woni alla nyaagene Allah duna girni sa ana al khayma sangan sigindi al khayma sanan sigi ngenni aljannan kana ken do wonya nakay an ayno ko duna rere o woni duwawun sunu ona wukita ona wugille kita kembira ona sahan kita harangane golle be yana golle sirenge wati annan kitinda landari ka hure mu'mina hure be gani mu'mina aken duwawuna alla duna girndi kembira duna na giringeni aljannan kani aken duwawun yanke kembere kebe gani mu'mina an kallenga kempai ke ka kebe alla arenda ko inne man kisenga kama te ka kebe gani kahiringa birambe kallenga na hadar kahiringa alla arandige nga atinga naki kembera malikal mota gani qinna ku warani tikenga ni tanate malikake kuna na nyun kiliga nangiri atan sirinyu na wara qurungonga aro nambu qurungonga na wara asimponga nambu kinga na wara qoromporonga kembera gana ke qoromporonga watibe malikal moti me worni awni tawu kahiri ke yongulama on ta yimumbanga kembere awtina qamo awtina ayyuha tuhan nafsul khabisa ukhruji ila sukhtillahi wa ghadbah kembere ati ya nyonki bureke nyonki be anga ma golle be go alla dungenini kembere ati bu kata alla butenga kembere malikal motina kyako ni nyonki gira tigili kegana ko bane nyonki kewo kusaga sanke hateli purke baken ngara qotono malikal motira mowe purke na gollan qotono malikal motira nyugi ke kusa sanka hateni kingana ya bane malikal moto kusa nyugi kerga ti butenga na kusa gara farti ta misali Allah harenti ne mano kisenga kama ta misali mo qomi angana kagane loni tepan kayeni tana kembuni ken woni agane baka keta aro tepa keyo gilli kembira malikal moto nyugi kebuni karhani na bunto qotenga kembira kinga ni malikanu wonu wasiki aya angalen kembanga kum malikanu kunya la kumbini bine wanga ni tamego ma tameke ga bine kembira worni tirame goy kenyirame kahana kenyirame obaka yimbere kenyirame kasan ko mange wa yirame ke kasanyirame ni wa kasanyirame ke akasafeni angara ran kanninga bana wamboto botono kembira iro kenyirame ya worni iro kenyirame ganari wati be malikal moti gana tile gollenga a ko sagara nyunke kekini malika ya laqibinu kuy kembere yo ko sagara ro yirame keri yo ko sagara ro yirame keri bane akka sanon ko sangu ko te mangin subaga kinga nya bane ta hon su ko mantengo kasake muku maganda haramare men lo jina kinga malika ya laqibinu ku iro nyunki kewra mi'rajun no kuma naro mi'rajun tira osete kamuni kembere gana tira osete kamuni giligana tindo kamua akasangi samana kamundi nyungi ke kasa kenga ya bane malkanu watini kamu malkanu tike kasa burende tel ken koy yo ko sagarati tikarsa amfati karsare me agane tonu hilawa kamninga kembere nga to be ga nkoyanta radina to su ina kenya koni kenga ya wati be malkanu ko adlangana wati kasa alla da khairin yara an akasa ke burensa arotoro kenga ya bane wawala mi'rajuni nan setutai birame gana ke kambate hananga wala kan katunu wodi tele kone tikarsane karsa nyonkiyen garre motine tikarsa atogontaire kasa me ba hake kero rantaire kenno kusui wala kan takakane yana la kan takakane bane kembrenga gamuna kanne kusaga bu kamuni nanti aiwa tinyongige uran sage qur'ana na kiyan sabatna qur'ana de qamo ati la tufattahu lahum abwabus samai ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أتي كاهر نكو انترن الجنة أبدا لا تفتح لهم أبواب السماء تكمل أتي كمول لقو انت كمول لخموين ورافيو كمول لخن تموين را كاهر دا أتي ولا يدخلون الجنة وانترن الجنة قهنا حتى يلج الجمل في سم الخياط من يوم مندي يقور لكي كينا نارو مسلم بوتيلي nyogo mendi qorolike kinana ro misalem botel hono fasarta na ko nike tima jomali na kangai kini kace yayi abragaten mosiri arabu ni nyogo mun sitini tai kimi roti ganda jomali hono ra ko ina di jamalu ke tawre ni jomali tima ganda jomali ngana ro do misalem botenga jomali kenyi kace yayi akenya mbragata kachon sui bo angane gara yimero ni misalem boteni anya ingantali kello entane
jango angana ta kace be baratin nan ke kenni wai nan ta na kello ni misalin mutane kemira kin akwai ni nan di kahirin ko ndano aljanna fiu kemira nga kinna kin akwai Qur'an qora sabati nanti inda kamulla khayn ko ni wini kahirin da abada kembale mu'minan yonki kin na da kamulla khayn wini kenora kemira kahirin yonki inda kamulla khayn wini kenda kemira gamuno kanne ko sagabu ti kemira ta qadiya aton sa sijina noni sijina ti qara'atu unsa sijin kitabun noni sijinu ken qangai sijinu gire wo ngem patunyeri ure tahta sara gire wo no ken gire worra kemira ina sijina na noy wodi gana to unsa hano ken ni garma jiga on papena igara sirasu to unsa ken paperi angen ta awula ngin ta okta na khari kemira nga iwara to unsa hano Allah wotin tuliya to unsa hano yana da to unsa hano watibe kemira nga iwokitena Allah arenti fatat ruhuhu torha kemre wa serni bakuma kinga ina kasanda besu do wa serni bakima yana sir watibe kinga ina haramur mun kono qawre ngam ko tengama e karsafati aya kundare mu karsafati kada communication sa kemre nga karanya kuno qarabu kuno qara qawrun so qara kasangu lihi kemre wa aserni ngam ko tengama kemira o hagra kebe ko nanti sijina qur'ana leti kinga ati kalla inna kitaba lafjir la fi sijin wama adraka ma sijin kitabun marqum sadaqallahu alazim qur'ana na kengoni kemira nga nokutana wono qur'anan sehe ke kama ora ko nanti awu impatunyeri ure gire wani giri dardare awu impatunyeri ure kemira woda kahir nu nyonkinu insaunoe batari Qur'an na ke gon suratul luqman o kamana ire melladi ati ya bunayi innaha intakum kamera luqman suratul luqman ri ke o hagra ke be gonan disjin akhbara li suratul luqman ri ataqama luqman o kamana ire min aju ataqamo ati ya bunayi innaha intakum misqalu habatin min khardalin fatakun في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير لقمان وكمان من أجوا تقامو أتي يالمي أتي إنها إن تكو مسقال حبة أنا نقول بريا تكمرة تهرى ناي مسقال حبة أنا هو هنشي حقي من خردل أنا قوم الجاجي هنشي مبقي فتكون في صخرة kembira agane girin pena kore ke agane kemure girin pena ora ko nanti sijina girin pena kore wani awu yimpatunye dure kembira nga luqman haygara kenya hikoni ire menda ati fatakun fi sakhra haragane girin pena kore ke awre aw fi samawati wal ma aw kam batunye ri aw fi lar wal ma yimpatunye ri yati bi Allah worni tay al khayama ko tanna ko yanga angana golli keta hatara gana girin pena kore ke awre wal ma kam batunyar wal ma ngum batunyar ri tala worni tay na la ko ya kemra umradun himbe fatagun fi sakhra be hayga koyre umradun kenye kemra nga sijin aw ngum batunyar wure kemra gir kore wani wati tahta sara kemra nga kahirun nyonki ibata ginda marennoy kemra antonga say kenga pere ken garmaji aw ansurentenga kemre anno suko homanten kisini kenga kenna ngale kenna ko wate malkan ko kitena asir bakuma malkan kunna nyonki ke sir bakuma kemre nyonki ke aworni nyendi kengo gemeti ila hureke aga uraro na qaburni nara kentere kemre nga nyonki ke ko sagaru hatekeri nyonki kenda ro hatekeri watibe keta huronda nun saga kane ayne nyonki ke tarokeni kembere a to kella halal bane a gusagra malkanu hilirin tengar katiya munkar wa nakir tirna anu malkanu ben wani tirneya aga a gusagra kullin tengari katiya kembere na kullin tengar katiya watibe kun wonni limori a kimo sere kanuni ni aw sere jote ni e wonni kata kahiringa limo bede anyi megani wari an butungo kutini aw kana jote ni kembere yanari worni nyunki ke worni hureke wana girni na tawna qabru keri watirni tiele an kamani koi an dina na kangai kembira anna mani ko ni kei wori yigo be ga bugu aro menawa annan to awmu mina yona tirni kai ane kahiringa yana tirni yana ta kamani koi awti awto an konninga awti ngenta ture yana ta an dina na kangai awti ngenta ture
ya ta anna man ko ni kai wari hono ti wotna o kundu ngeme ta o kundu de kemre gana ta nan to mu'mina arda jabu sinda sukoni irwani wonon kara ko nan ti gana te ne tela kamani koy akanu mobruma awtini kamani malikanu ko menwai kinga na ya bane kinga ni malikanu ko martowi ma ti marto ke akote anati ngen dungonun sun kahuna wutu irantawre kemre o kem marto nyana na lipa iyon kulani aw yang kana mangu patunya rure o kitana pezi woy ma o kinga na futu baka kemre na woto ke la halari malikanu wotlana allanga ganati kendatu kemre awti malikanu woti yel allagan tatun yel allagan tasganatu malikanu allanga kema malikanu ko woni gana hoy bane gaunu kanna ko sagabu ti tikasa tama ama Allah tu yi kamai ama salama wantu idinai wa ma Allah harintu iqihare wa ma qur'anan jadi kinga muna kane gana bubane keta malikan ko wani wa katunsa mawati be galingira kinga na ya wati be kumara na sa onden to kumara da na sa onden to keta yo kusagara agon kabarno yimbe imingere beri yo kusagara kenko yana kenko ya wati be keta yo finandiri wora qimu ni na likengara aqabruma kembe na soba no lele akengo agan kawarno yimingere be lara kota yanga ngate model nu beno gawari awasu ko mantengali ni toy qabru no ni kembe akendo onya na kangai sowa sura lele so akengo duana ya Allah ma duna girnde Allah ma duna girnde duna to na wucenya ma duna girnde pasa kenga tu duna ga na giri ikenta khairin ni kane kembe na ke sudange halesa igana jahannama ngireke iwa finantiri wara qimu na kingara qawruke ken jibren wasaka kama ke sudange halle aw kama Allah nyaga nan tinto ke la halari lara ko tanna maki parce que ngana ke jahannama men nyawoke kembra sama ko benugo ay min ngireke nyanto no benugo wari nan kawnya ngangate en nonen kutenga awa suka mantenga le soba aro lele aken duwa ko no nyana Allah ma duna girni Allah ma duna girni aken duwa nyana ke kembrenga na to kella alarsa a kusagara yugo wari itate kenyugo awar mo ngar nyange akka sambure iramu benugo akane akenta serenya alini aw kenyugo wala yugo ke hani na hay awti yugo ke ngemangen ture yugo ngotne amintu angoninto ange malenge simare angara golli bure benya kenya hange Allah hagara ken sauraya da warna kenyinge kembra amallen gisima Allah gara himbe Allah hirun mutanda anda kingra nya ga sare wa kenni lengare wa ange enta khair wala nya ga khari ano khair na ken kan bednaire wa anta khair wali anya ga lengi khalen palle kembra gana iya ga ni la nuqsu ti ya ga baka yugo ker na sawnya yugo ke war mo kenta lalun ani ya ga mu yugo ker ani ya ga raro bange be kembra a yugo ke walino agani ya ngara bange ba yoke walino yoke woni antagili saw ke mori makata alqama sanga di asigi ke sudangi halle wotlana na qawru in koronde akama qawru nga bolini magala kan qotum piliga sorime nogen tateno tayentate ma igada sorime qawru nga bolini qote magala agala kan qotum pili gada sorime kembre nga to ke la alarsa agen woni ke sudangi halle ke tora sudangi halle agen wani Allah nyagene Allah ma duna girnde Allah ma duna girnde kembere nga parce que na sawabunya aya ha himbe ikane kenna nyamoke kena ken do nyana Allah ma duna girnde kembere wara hadisa gilebe to wara ko nande Abu Dawud yana hadisa ke hilla ke wa kambenere Allah gana dunga tay misan sangana gabo Allah gana dunga tay harsa kallen kibare akute mun harsa Allah gana dunga tay kotatana o dangini ta kutenga harsa na saw a tarungama ona dangi kenga kembere harsa ona kambatin na taniyari Allah harengara malikal muti wari agara tirnde intengwaya ona ken khibarenya kama nako Allah gana dunga harsa o dangini ta kutenga kambatu karagandi tumuni nyeruni na ndawra ma sidratul muntaha mahimbe go ken kamundi o kembere Allah harengara qawaw ben wara agara kawago ben wari Allah gana dunga tay Allah na won qarhoy o ken su komanten saqa a tarun kama o tini arno gemni sawaba kemro duwa on qarna o tini Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi ويا مجيب دعوة المضطرين وحمان الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة
برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السعيدة.